Unini manje bafethu ngixolele akumenyeza lapha umsindo ubanga uyabona kanti ke vele nami ke bafethu ngiyazi ukuthi iphansi uyabona mangikhuluma angikwazi ukumenyeza kodwa senginikhumbule phela yabo manginikhumbule bafethu akucala ukuthi bese nginivakashele bani isikhathi ngapha ubani isikhathi ngalapho angikhulumi nomuntu la ngikhuluma nomuntu ongare if you are around here I'm not talking to you if you are around here just keep it quiet just shut your mouth if you are around here only South African only South African guys if you speak Spanish language just keep it quiet kusho ukuthi kusho senguNkulunkulu bafowethu bazokukhanyisa ilanga ngiza amajuba kanje senguNkulunkulu sengifana noNkulunkulu angiyena uNkulunkulu inemlingo nemagic bazokukhanyisa ilanga ngiza amajuba ebusuku kanje hayi bafowethu okudlula la bazovuka abantu emathuneni yosho ukuthi ngasho izokhala icilo ngoba bazovuka emathuneni kodwa bangani bami ngiyanikhumbula ngempela bafowethu serious impilo ayisafani nakuqala ngiyazi kodwa ke ngizobuya uyabona ngizobuya bafowethu sizokwenza izinto ezinhle kakhulu thina uyabona nami bafowethu nje ngijabulile kakhulu kumnandi uyabona hawu ngikwazi ngisho ukuma estradini kanje buka nje Zokuza la 20 no yeah right god nami coffee yeah 20 right not coffee yeah abafowethu akasekho nje nongibonayo hey bafowethu ngeke ngihambe nje eMalisburg noma kaNongoma kanje nagcina nini madoda ukuhamba nje ngikhululeka nje edolobheni hayi uyazi to be honest uyazi ukuthi bafowethu le feel noma lo muze nozwayo benginikeza nje taste benginitastisa nje ukuthi ngiyakubona konke kuzokwenzeka okuhle la kodwa nje benginitastisa ukuthi nizutaste nje yokufa ukuthi nabathi abangifuni kodwa mase ngifile kungaba njalo mase ngingekho kungaba njalo ngicabanga ukuthi lowo muzwa niyawuthola manje lo muzwa lo enawuzwa kuhamba omgqumeni ngo-2009 kuhamba omtshengiseni hamba iyinsizwa omjikijela niwuzwe nje ngisaphila ngisenethuba futhi lokuthi siphinde siphile futhi again ngicabanga lowo muzwa njengamanje niyawuzwa lapha eSouth Africa ukuthi ekhaya ukuthi bafuthu mangathiwa le ndoda izikhova ngempela makuthiwa ngempela izikhova sikho kungaba njani ezweni uyabona leyo feel ke seneyifila njengamanje ngiyafisa ukuthi nicimeze nithi bese niyajula bese nibonga nathi isikhova ngempela siphila
komunye umhlaba lezulwini la kukhanya khona uyabona lapha isikhova singawadala khona ama-traffic uyabona traffic angidali la bafowethu shayisana neyifuba nje bafowethu kungaba nje na kungaba nje na as you see right now kungaba nje mawuthi angisekho nje ngumshofu enkani wabanenkani sengibhubhuza le imfuku esikhotha ingaka yoba nje ngiyabonga kakhulu bafowethu ake ngibuyele ngaphakathi ngiyoqhubeka ne-program ngiyabonga kakhulu bafowethu ngithatha uchance omncane nje ukuthi ngimbingelele ngimbone ngaze ngilahleke bafowethu ngiphike nabo mase ngilahlekile ngiyabonga bafowethu kakhulu ngizonibona ngiyamthanda kakhulu